Ihantaan naton ikaduha nga parte sa naton programa at magkaduldilain nga pag-interpretar sa sayaw nga koransa. So, nababatasan na rin nga mga taga-Mondragon nga magpakita sa naton kamahupay sa pag-interpretar sa sayaw nga koransa. Ang una nga mag-interpretar sa sayaw nga koransa ang Barangay Captain sa Barangay Imelda, the Honorable Orlando Diquia. Papadisan ta sa aton madurutong ang mahusay nga Mayor San Bugto, Honorable Lerma Wabas Madera. This is Mondragon Town Fiesta 2024. Mondragon, Northern Samar, Waray TV, subscribe.
Kanta si Makusog nga dayupa kan aton minahal nga mayor, Honorable Lerma Huapas Madera. Ug man sa niya Padis, Honorable Orlando Digia.